Assalamu alaikum hurmatlı mekendештер, hurmatlı musulmon tuğanlar, hurmatlı dostlar. Жалпыңыздар үшін Бекмырза улуңуздардан 1-миллиондук розыгрышы башталды. Андыктан жалпыңыздар ойноңуздар, утуңуздар. Сиздер үчүн 1-чи унабыз Audi A6 сиздер үчүн. Жылы 2011. Кыймылдатыштын көлөмү 2 туғандар. Андыктан жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз. Миллиондук машина туғандар. Ойноңуздар, утуңуздар. Экинчи призиз туғандар. Экинчи призиз туғандар. Сиздер үчүн өтө экономичный, акча таба турган, иштей турган машина туғандар. Skoda Rapid туғандар. 2017 жылкы таксиде иштесеңиздер болот. Арендага берсеңиздер да болот. Таксиде иштесеңиздер, Кудай кааласа, күнүнө 2,5 миңден 5 миң теңге табасыздар туғандар. Арендага берсеңиздер, 1,5 миңден күнүнө таба турасыздар туғандар. Үчүнчү автоунабыз туғандар Hyundai Solaris 2015 жылкы туғандар. Ойноңуздар, утуңуздар. Бул машинабыздагы документтери таза. Таксиде иштесеңиздер болот, күнүнө 1,5 миң аренда берсеңиздер да болот. Ойноңуздар, утуңуздар туғандар. Төртүнчү машинабыз легендарлуу Mercedes-Benz туғандар. 210 кызык туғандар. Өтө таза жакшы машина туғандар. Буну дагы ойноңуздар, утуңуздар. 5-чи призибиз туғандар. Сиздер үчүн экономичный, жалпыбыз сүйүп минген экономичный машинабыз Matiz туғандар сиздер үчүн. Жылы 2010 туғандар. Ийгилик каалайбыз туғандар жалпыңыздарга, ийгилик. Сиздер үчүн 5 автоунаа туғандар. Жана ошондой эле 20 миңден 5 конверт туғандар. 6 миңден 10 конверт туғандар. 4 миңден 100 конверт туғандар. Жалпыңыздар, ойноңуздар, утуңуздар. Билет саны болгону 1703 туғандар. Жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз туғандар.